جه قامشلو بوتان هوشه اندام ریببریا انجمنا ویجه لگل منه بخیراتی بوتان خان خیره کدی بابه سلسله سرچاوه دستی وسق بسر سر و چاف جی ساغ بن دروج نکه من جبو پیشانگه که پرتوکان یعنی سه روز و دو دست پیکر سبب داویته بله راست سه روزانه او بخواه بردوام بو براستی کمه یعنی جبو زمان کردی جبو پیشنگه هم کردی و پرتوک هم کردی بخواه ام سال دیر سر هفدو پیشنگه هم لداخل جیره هم دیگه ام چه خواتش بو بکن جی هم دیگه براستی لیج به پیشنگه جبو بونه روژا زمانی دای که زمانی کردی راست مخواست ام که چلاکیه که لداخل جبوی خب چالاکی اندن جیمه جور به جور هبو لی پیشنگه یه هری داویش بو بهتر خلق مراقة پرتوکین چت که بوتان خان نه دقام شده و بهتری خود ناف خندکاری مده ناف حسکرین اینکو زمانی کدید خینن یه تی خواستن بهتری خواه بشه لیکولینه بشه دیروکه بشه ایکو امکارم بجن بهتری خود گریدای زانستیه جبر راستی ام کارم بيجن انه برتوكين انوي جاي يحتاج هالبس وتشيروك ورومان عنده او انا دناف دستان ده هي پیدا دبن جيبر لی خواسته كمان بهتر دو پیشنگه هده اف جورين ان كين پیدا فدما پیشنگه تين لدار خصن اف جوره جي وقت مگوت لي كولين بن فلسفه به ديروك به ارزنگاري به اوانا ده پیشنگه هده تين پیدا گره بر همین زانستی قد يعني للروج أواي كورساني تينا تشاب كرن و تينا خوندن جغيني افتشتين كتا بحث كرن بله خباتش بوان هي تشاب دبه لأمني كارم بيش نول إلا هجمارة كمزنة يان جورين إن پر زيدنه جبرت داوية ده هم وكان بيجن كيم پیدا بونا انك زانستن كو امكاربن ورگرين زماني كردي خباتن پر دريش بلازمه كيبكي پر خطو باش بلازمه فخباتش بوي تكرن هندكن لتشتكي باش هي يعني زانستي امكارم بيجن وقالي بيركاري بك فيزياء بيانجي اي زانياري بخاتشتنوها هن تنكرن بيحترج بو عليه زاروكا جي براستي محبت كان زاروكا جي جبي عليه زانستي بتايبت ورگرن پر خوش تنكرن تشتكي دن مثلا عربي بهتر بالا خلقه دكشنن يانجي برهمين كردي نهاز كارم يعني اف مقطع بخاف خاله براستي هنيك اللي جمع ولو دؤالية وهي بله جبركو ام داوية دا وقت بيجا هين او كسين كو بكمان مزن ايكو عمري خوا وكمان خوا دخوندنا كردي دبستاني مسماني عربي دا بيمانگه وزانستن ازا بيمانگه وزانينگه هن ايكو دا علي رجيم بعربي دوان در چونه افانا هلبتي خل كتابي عربي بقرا لي اسكارم بيجن كون هجمانه كبرمزن ج 2000 و 3000 و 4000 بهترجي خوندكارن هنا او ايكو بهتري كردي خوازن شخوا امكارم بيجن انه نفشك هي دوام 15 سالاده نفشكي كو بهتري خل كردي قرتي براسنا باشه گلکی باشه براستی مثلا او نفشي كنت بحث كي برب شانسن از ويش ترى بيجن مثلا او شانس بدست ما نكت باز نزار ما تشاب ولی ام بخواد زانی ام حمول مال بسال بخواب خفيري خوندن و نویساندن کردی بون یعنی ما مستین متن نبون لی ماشاءالله نه مثلا روجاوای کورسان بهتری 200,000 خوندوان هنل دبستانان به زمانی کردی دخوینن اف هم فرسند و همجی شانس کی گلکی مزنش بوان براستي امجي مولو جانا دجن ام بخزية بدلي وان اجبركو فرصة هنجي بس منكد يعني دماكو ازبيجن جيلي كوج نوتي بجوكتر او ايكو فرصة بهتر بدستي وان كات مثلا ايمنكو بجدي من بيمانجه الحلبة قدان دي جنودا ما خفيري كردي كريا جنودا ما اصلا دنا ام تبلي پروردين بكردي بونا لي اف جيلي كو از بحثا ويدي كم افيكو جبچوکانی خود تولید بستان بونه یعنی اصبح سواد 14 سال دیگه نهاوان خریجین درچوین صفه نهانه یعنی بکالوریا ایکو
وخلاص كن يعني واي وتبلي زانينجهن بزماني كردي به فخوندنا خو بصافي زلالي كردية كجلي خوش برنا شخو واني كوان خوندنا او ايكو سبوي شخو زورا ما برنجنا هذا او ايكو سبا جواكي بريفا راسته گلک سپاس مالوا آوا به دستی وسق به بوتان هوشی اندام ریوبریا انجمن ویجهش باجار قامیشلو